iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Agyaman nakita ka dito, Inita. Oh, apa yema? Kastaw na adres mo. Damarkin ron. Agap-apa da. Anya? Katsi ka ti pagap-apaan da. Anya? Apa na siya? Saan ko nga amo? Siguro. Kaputasaan mo nga ikaskaso ni ron. Kat ni Martin asidagkan ka. Natural, anasidagkan niyak jay tao. Tadan nagkinawatan mi. Alangan ro dun ni da, mapantan. Ang mga nagdin ng randa. Anya? Ala, mapantang nga rodan. Anya ko matikarbangan ni ron ang mga pakinima. Awan madrelasyon mi. Pare ron, pangasin. Di na ko mapilitan namang tutupken ka. At danto aldaw mo kanyak, Mar. Nuko nam amabot-butang nakitiday ka. Nagbidot ka. Ura pa'y adot barkadam kan baknang ka. Nakarit ka? Gaputawan amo kabasol ko ken ka. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo ato nga. Kaya't yung ka diti maipan iti guidance counselor? Wino iti opisina ni head teacher? Saan tapay analpas, Mar? Agsabat ang tumot lang iti karasayan ti tubo. Apay Mar, anya po ang tiririyo. Sika. Inagaw ka kanukin ko na. Anya? Awan ba't amo ka nagkinaawatan nyo? Apay ko mga ibagana tikas jay. Nakaslakit din at na nagkinaawatan nyo. Puro Diyos matay di aron. Nalawag ka diti panagot utak na. Saan ko nga mo Alangkit din, gusto daytan. Kasaritam to kumaan na saya at ni Ron, Neda. Sita ka talaga. Saan ama balintikas jay? Anya ko matikarbangan na kanya. Agar-aram ka dikin ka? One, ngam binastid ko, tas saan ko ama gustuhan ti ugali na. Nagpangas. Isumat lakayam Saan nagaputad da mabalinda? Kunam lang sino amang bilbilin kanya. Talaga amat? Pulos nga awan. Tagingga iti kabaalaman ako. Saan ka makidiri? Isumat tatang. Ngam nalabas ngamin tinaramid da di aron kanyak. Awan karbangan na amang sitar kan mangbilin kanyak akas dyan. Marahan ako. Iso tirumbang nga umikay kaninida. Tadida kayat. Binastid da lang rodan. Dahil tangarod dita. Abagan no pa kay sarsarakam dahil ta anak ko. Didak pakadanagan tatang. Saan naklakit di asaktan. Mapalabas ko na kita. Ngam nung saktan dak. Jak ipalubos. Mar. Kan nakasagana ka amang iposta itibiyag ko. Gapo kanida. Maranag ko ulit. Aging ka iti dapay lumiklikam. Liklikam tiriri. Uwan tatang. Digit haramid ang may pasnak mo ti agadal. Tawuray ka sa nutrigat ta. Arabidag amin nakabala ka mang paadal king ka. Mangnamnama kayo tatang. Agturpos ka na iti high school. Panunutam ti pa nagtuloy mo iti college. Untang. Saan kayo ngagdanag? Palubos ti apo. Ada maalak na scholarship. Nulakit di siyak ti valedictorian. Ay, nasayaan no kasta anak ko. Anya jay nadamag ko, Nida. Nga anya, mama. Si kakit din ti pag-aapaan ti lalaki. Anya? Ada na kay baga kanyak. Jak kayat dayta. Aday takit di ti pang dadaulam iti panagadal mo. Mama, di kay madanagan. Inspirasyon ko lang, dayta. Nasaya ata. No saan ngagbali na dispirasyon. Dinto mapasamak, dayta, mama. Saan ko nga ilibak kada kayo? Ay, ayatak ni Mark. No isot mapukaw ko. Tsaka mo no niya di pagtungpalan ti biyag ko. Aniya, Diyos to ti kinunak. Agbalin a dispirasyon.
Saan, mama? Basta saan ko lang agad niya mapukaw ni Mar. Nasakit tinakam ko kakadwa. Kaya't ko ti aglemas iti arak. Nasakit tinakam ko. Iti kaadan relasyon danida kanday di ang mamirmiraot a lalaki. Iba kam lang, no niya tiket mo, ramidan tayo, Ron. Saan kayo agdanag? Ada plano kin kwa na. Balaagak pa'y maminsan. Kit no di agtungpal. Ikkan tayo iti pagnakman na. Reglado, disnuga kadagos na niya ko nam. Kukwak laang ni Nida. Uray pinnatayan. Handa kami lang itabay mo, Ron, Pards. Agyaman na kakadwa. Sige. Danggayan dak nga ginom. Sky is the limit. Wow! Kasta! Kakaiso ng adot kwarta dati. Asidagan ti JS prom tayo, Nida. Wan nga rod. Sumaruno mo ti graduation tayo. Wan nga rod. Oh, apay, Emma. Nagunagdata na sa naay. Kasano? Sa anak ka nun nga agtuloy nga agadal iti college. Anya? Saan na nakabalan nagiti naganak kanya. Timang paadal kanya iti college. Ay, kasta ka di? Uwan gayam. Naimbagan ka. Sigurado nga agtuloy ka latta. Wan, nga, saan na dito eh. Ijay ka nun bagyo ti pagtuluya. Kasta ka di? Sigurado. Agin nagtayo kami kanman. Saan na parikot dayta? Tinapatad kat adalatak communication nyo adwa. Sa bagay, makapag-video call kami. Tikang runaan, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay, unmat Tano na lagdalaki titi ayat anang bagkat kada kayo ako nada. Saan to ama pagka? Nakasaganan lagi ti arwatan, inton JS prom tayo, sweetheart. Unmat nakapadayit akon. Okay. Da kami ti awan parikot. Ngamin, puraw lang ba't long sleeves kan black pants. Da kayo da kami ngay, masapol nga at the red na gown. Siyempre ket amok. Ad-adda manan nga agminarti kinapusaksag kilab ko. Iti dayta nga altaw. Binola nakmanan. Pudno man. Para kanyak. Sikan ti kapintasan adayag itirabaw ti daga. Alawon. San kang agdanag? Siyak ti magbayad iti meriendata. Ah? Yan. Saan mo ang kayo ti may libre? Kayat ko mababain akong kan ka, sweetheart. O, apay manan. Siyak ti lalaki. Ngam sakit din ti libre. Parikot ka di dayta. Nagrigat na talaga ti biyag tinakurapayan niya. Ay, at dayta ka manan. Pudno man. Noapay kit di asaan nagpapada ti status tayo iti biyag. Sa bali manan ako naktipang panunutam. Alakit din, ituloy tang tag merienda. Madamdama, nalpasan ti vacant period tayo. Amon, friend. Apalan kayo launay kan, Mar. Apay, Mat. Nakaragragsak kayo atwa. Rumbang lang, Tawan mat panggapuan ming agladingit, friend. Ikararag ko, timataginayon aragsak yo, friend. Agyaman nak. Kas itin ako na. Makapagsisinawan, no. Agi na dayo tayo kalpasan ti graduation. Saan aparikot dayta? Ado, tiwagas ama magsiplo. Mamagin na sa dilag iti tunggal maysa. At damat kan cellphone. Wan mat kiti anya nga tadag iti mapasamak iti lasod ti upat atawan. Anya? Ay sus! Nagaday langit din nagtang ti utak mo. Wan mat Hello, ladies. Ron? Itulog ka, Nida. Agyaman na Ron, ngam, saanan? Asidagmat ton ti balay mi.
Uwan matron. Kan may isa. Maidagas kumot ta malabsak ti balayda. Tan ka man na sumamsampitaw, Emma? Nagpastos ka? Please, Ron. Mapangalat na ni di papanam. Umaya kiti balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ron ba nga pagsaritaan ta? Adda, Anya? Mapantang nida. Saan mo nga kaso na itamo ko? ibagat kang kanida. Saan ko nga ipalubos amay salang akas kinimal, ipagtinagam. Anya? Kadyak mag-ipalubos akas kan ka, tipagtinagan. Apaya ka sa tilangam, Nida. Ne, kunak mo nagpabagyo kayon, mama. Saan pa'y? Adalain na si kasok na muna di San Fernando. Intun agsapan ti biyahe. Nila ang matindang ti kadwag dito, ha? Okay, mama. Didak pa kananagan dito eh. Kan adda parikot. Ang mga numaya karaki di Manila. Anya? No kasta ti mapasamak. Kapilitan na mapandaag na ijay. Ha? Kat ijay tumutan ti pagtuloy ang mga gadal. Anya nga rod ngay? Tinapatag kat makapagtuloy ak nga ganal. Katuan, kabaalan ka mo't apagadalan. Day talaang makapaginad tayo kamin kanmar. Saan aparikot dayta? At dapat silpon na paginawagan niyo. Una kigtot mon parts. Dandaninak na padalapusanan ron. At ayupay dayta. Tasan kamot anasagid. Pangasim, di na kumapilitan namang tutupken ka. Oh, di pa dasam. Panawan ka man langan. Ang mga nudyak makapagtapal. Takrot kamot gayam. Kunam no asino ka. Takrot! Aldaw mo kanyak ron. Mapunwanak lang. Saan ka asanudan? Dandanin na padalapusan ni Ron ni Mara. Isud ko na da ibyong, ta isuda din nakakita. Saan na nasasaw kanyak ni Mara? Di na nga takayat mariribukan ka pa'y Ay, apay ka di adi sumardang day chay aron. Ririribukan na kamilat na. Aglablabusan. Un nga rod. Kasta talaga, friend. At dalat tama ko na akong trabida. Saan ang makaaw-awat? Imbagak lang nga rodan nga awan mauray na kanyak. Saan mo ang maikat deta? Ngamin, agayat kan ka di tao. Wan, nga makaawat kumamot Imbagak lang nga rodan anak kasaran ti pusok tadan ni Mar. Ay, sobra ti kinadagulit na. Gapu ka di tabak nang ta. Ang nagamkit di Ang mga makapanunod iti dakas kan ka. Ay, day tati saan nang aramidan. Paipalod ko lang kit di. Ngamin, kasla agar aramat iti marijuana wenno may parit at droga. Anya? Dahil tati saan napadpadasan nga aramidan. Tagbalinak a kriminal, oras ang nagaramidan na kay tidakas. Iso na sayat mo't siguro no madayuak. Nida, No pay amo ka narigat daytoy para kadata. Juan, talaga narigat para karata. Ngam, kuma, agtultuloy lat tati komunikasyon ta. Saan kang agdanag? Aginawag kan agchat talata. Juan, saan ka mandanagan iti dayta? Awan ko mati agbalbaliw kadata. Nga oray adayon ton tinagpaitan ta. Saan nga umtas ti kadakkel ti giwang itinagbatan ta ama magbalbali ti panagayat ko ken kanida. Ikarik dayta. Din tumarsa aktoy ayat ko. Anytime from now, manglugin ti programa pa rin. Kat dance for all, ti una apasat na. One friend. Wow! Nagpintas ka ni tigaon mo? Yan. Siyak manan tinakitam. Pudnomat. Sigurado ama in love ni Markan ka. Tagadulakit tinapasablog mo kanya. Hello, ladies. Oh, po! Agaruyat ti taar mo, Amar. Anyan tagaruyutan. Emma. Pudnomat. Kat sigurado, ada kayo ti may sa kadagiti center of attraction inton agsasala tayo amin.
sweetheart. Yes. Gapot ang madama kami nga agsalsana, iti lalaki nga ay ayataklaw na. Nakarakaro ka niya. Tas siyara ako pa. Mayat ti panagsalam iti babae, apuon ti biyag ko. Akasilpo ti angas ko. Una yan. Ladya rosas. Red rose, di sagot ko ka. Agyaman na. Ala, nalpasan dito Karmar. Kanda talaga yaman ka, dahi titing nga. Anya, saan tamat na napuputan? Ay! Inyat, aramidin nyo ditating nga. Ha? Pisit kayo. Ni Ron. Mapanta nagtugaw. Sige, itulog ka ni titugaw mo. Ay! Ipatandak. Ha? Tidak kumatanglan. Ni Ron, nakainom lakid di. Kahit magkagkibor. Unay lakit nga minan dahi siya tao. Bayan, makamu na iti marshals kan ko na. Nalbat ka man. Ah, At dantol mo kanyak. Makapawan ganas ti loko. Mar! Nita! Agi pang pangta ni Ron! Saan yung kaskaso? Makamudan kan ko na. Barong pato talaga. Awan manaknakam na. Pagtangsit na ngamin ti kinabak nang da. Gamsan nga iti amin naguntaway kat maaramid na ti kay kayat na. Saan yung latan ngay kaskaso na di abarumbado? Agan nagkakankwa na, Mar. At barkada na. Saan ko'y dangatrasan? Awan kasi iti napakumbaba. Mar, podno ti ko na ni Emma. No kabagalampay ti agpakumbaba, agpakumbaba ka. Sapay ko mata makapagtipilak pa eh. Ngam saanan? Sorry langan. O, sige kitin. Pag-enjoy take it di. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naglukumot kan daya tao no kasta. Unyarad tatan. Bastos. Marumbado talaga. Pagbanakal na ti kinabagnang da. Abay, kaputabagnagan, maraming nalatan ti kalukuan na. Madlaw na panuinuyan tatan. Di kuram gede, nabaybayan, nagitinaganakan ko na. Gusto kayo. Ngamin, negosyante lagi tinaganakin ko na. Kan politician pa ti amana. Dahil tanti bagbagak. Ngam ore pa sino lagi tinaganakin ko na no mapunuan ako. Saan kong ipalubos sa rabngisan na ti kalintagak kan kinatao. Nang rona na pagaramida na itidakas ni Nida. Mawatang ka anak ko. Numawan ka sa tinabakumbaba. At daday umod lang di magtang titawa na bakumbaba. Kan managpasensya. Naimbag ta saan nga iso tinaklon mo. Ay, pakpakawan mo't Anya nga iti mag-aanap ko. No isot pakirelasyon na. Kan anya nga iti masakbayan ti biyag ko kankwana. Nasaya at nakapagpanunot ka. Wan mama, saan kayo magtanag? Ta saan nagtungag sabakan kwa na? Aga magandad ka. Magandad dakit idakas garamidad kan kadayjay. Wan mama, kan may sa, pumanaw tayo matan dito'y. Maya dayo akto ni tiday siya barumbado. Tuwan. Ngam sapay lako ba? Tabatuloy ti pandakayakar ko di badila. At dayo matla nga kayat ko. Ngay jay syudad ti pagtrabahwak. Kan ijay mo ti pagadalamon. Kumaa mama. Hangam napintas ti Clemay di Bagyo. Saan ak kasi di Manila? Kuma, loy di bagyo. Wan nga rod mama. Nasayat, no sana ka mayakar. Kanasayat mo't numadaywam da di aron abarumpado. Mar, buludag man tay notes mo iti P6. Okay. Ito eh. Isublik to, adalang tsak mawatan. Need my help? Okay lang, no problem. Okay. Talaga ka ding accounting ka alam? Wan, kahit ko tagbalin na CPA. Wow Katsi ka? Computer engineering. Okay. Sapay lang ko mata mailagpas ko. Kapailam data. Si Kapay. Si kalakit di ti valedictorian. Kat si kamat ti salutatorian.
Ikarigatag. Dito ay Aklangan Capital City nga agadal. Ta nalaklakalabas city cost of living. Wala. Tinapatag kat makaadal ka. Awan. Tawari sa dino ti pagadalam. No ipasnek mo ti agadal, makaadal ka. Wan man Adda iti tao dayta. Saan ano sa dino ti pagadalam? Ay, nagpartak ti Altaw. Agturpos kan iti high school. Palubos ti Apo, Mama. Katay nakudak. Ijay ton Manila ti pagadalam. Matuloy ti panakayakar ko. Wan, Mama. Uray kay kayat ko kumay di bagyo ngam awan mabalin. Mabalin mo't kit di kumano talaga akayat mo iti bagyo. Makapagindadayo ta. Doble ti gastos. Wan matkit di Anday, ipasdak mo to ti panagadal mo. Taintun makapagturpos ka. Si kanto ti irekomenda kasumukat kanya kinto nagretiro ak. Mama? Tun apag hustunton nga agretire ak. Ala, katsapay la kumaa, Mama. Ang adayo pa'y dayta. Nadaras lang aglabas ti panawin iha. Sana mapuputan. Wan matkit di Alag sa gana kakiti. Apama na malpas ti graduation yo, agpamanilatan. Naimbag ka pa'y. Ije pa'y gayang Manila ti pagadala. Ije bagyo ko mayakar ka no ni Mama ije branch da ije Manila. Iso uray sa dino. Basta makapagtuloy Ken kang runahan ti amin. Kaya dayo akin nero na barumbado. Udmat kit di Nagbali na parikot mo dahi a tao. Awan ko mati parikot no san abarumbado. Kan makaawat iti sao. No nataknang ko mga agrayo. Di awan parikot. Kasjay mat ngamin. Pagpangas na nga rin ti kinabaknang na. Awan dahi jay. Awan masakbayan na. Ay, husto kay ti data friend. Kakaasyak lang amang palpalagip kan kwa na. Adi na ko matutupan ni Ron. Kasano tata? Sa dino ti pagdalak to iti college. Sikaman kiti anak. No kas pangarikan ta siya ti valedictorian. At scholarship grant ta maalak. Nagsaya din no kasta anak ko. Saan kayo ngagdanag tatang? Aramidik ti amin nakabalak tapno makapagturpusak. Nasaya at taday tala ang ti may patawid ko keng ka, baro. Wala. Ikarik. Aramidik ti amin nakabalak. Ken agkararagak mat iti Diyos iti panarabi kanya. Gusto ka. Saan mo aliblibatan ri Apo? Isu ti kang runa na kamang tayo ken kalasag. Kadagitan niya manapanubo kinukarit ti biyag. Unyarot tata. Namin adon anapanik nakakdayta. Dapat di examen ni din. Saan ko pala naalat ti exam permit ko? Ay, ngam God will provide nga road anak ko. Basta buyo gamat iti aramid. Tawan imposible iti Diyos. Kasta, Manila matlang ti pagtuluyang mga agadal. One friend. Kunak no ije bagyo ako na. Ta ije ng trabaho ni Mama. Natuloy ang mayakar ije Manila branch na. Kasta ka di? At adayo nga rod nga medyo bagyo. Dahil talaang No ije ko mabagyo. Nalaglag ka ti pa nagkita mi kanman. Nabiit lang apalabsan di may sa semestre. Sa bagay. Maliklikam nga rod talaga ni Ron Day tamat kit diti may sa pagimbagan na. Adayo apang surutan na kanyak no bilang. Ngam awan imposible kan kwa na tadi kotse. Adalukan na. Yun lang. Ngam ado ti Universidad ijay Manila. Imposible mat ang masurutan na kapay ijay. Husto kay ti dayta, friend. Apay damdamagam kanyak. Ada kayong matag best friend? Di mom. Ada limitasyon ti panagayam. Ada dagiti pambanag adinaskan nga ibagami iti tunggal maysa.
Nang runa no personal abana. Ngam amumat ti may papan kadakwada ken ni Mar. Amok ngom no ti damdamagam no sa dino ti pagtuluyan ng agadal. Dahil ti saan na pa'y anay bagbaga kanya. Ulbod ka mat, Emma. Nagtakas ti aramid mon. Ulbot kun kunang kitin kanya. Sana ka mamati asan mo nga mo. Saan ka matlagayam amamati kanya? Ng apay nagdamag ka. Anya? Makapasuron ka. Aya, inka gumatang iti kasaritam. Saan ko amaanusan ti makisarita iti kaskan ka? Emma! Mabit lang! Emma! Ti awanan bain. Pinanawan na kitin. No kasta. Mapanak langan ijay balay danida. Sarong karak man kitin. Hada ka mo't gaya mo na anak ko. Tatang, nagsarak kami lang kanini da San Fernando. Awan na talaga kasta ti agayan ayan. Graduation min inton umay alawas. Kit mapandan to kanumot na di Manila. Ta ijayan ngagtuloy nga agadal. Kasta ka day. Puntang, mayakar kano ni mama na ijay. Manipod bagyo ngayon ti work na. Kit amang mabayag andi ka magkitan. Nagkita kaming tuman. Iti bakasyon langan, wano semestral break. Sa nabali at damot ng cellphone na paginawagan niyaw. Wan matkit diya. Ay, mayat matkit din wagin nadayo kayo pailangan ako. Tapno adayo kayo iti pan nakasulisog yo, no kanayon kayo ngagsinsin na arak. Pudno matkit diya. Ginawan, makasinga iti panagadal yo adwa. Ngam itala nga ginadayo kami. Sipod nagayan ayat kami, duwan atawan tinapalabas. Kan di tabaya masubok. Wino mapanagnagan no kasanuyo alabanan tirik na yo. Wino iliw yo kunak manlangan. Wan tatay, tanong na pudno kami lakit di titunggal maysa. Uray, adayo kami iti maysan-maysa. Awan rason na madadael ti din tumarsaak nga ayat. Ana magbigkat kadang iti puso mi. Kanya dati nakasigpit iti libro ngayon subli ni Nida kanya. Petalo ti rosas. Talo a petalo ti red roses. Kit no sa anak nga bidot. Paset da ito ti rose ngintad ko kenkuana. E DJS from me. Isumat lang yung subli na. Ket anda kay papanan lagi ti pitalo. Nang laylaydan. Ngam talo a pitalo. Akayat na asawan. I love you. Wen. Hasta lakit iti kayat asawan da itoy. Ket nupay nang laylayan ng iti pitalo. Din tumarsaak ti ayat ko kinkwana. Dantanin ti adayom Nida. Mabati akton nga agibtor iti iliw ko kinka. Isuwa. Maranak ka sa no. Anya talaga di Branom. Nakaikadeng ka no sa dino ti pagadalam. Dakkel ti magastos. Lumapanak pa ilangan ni sa bali a lugar. So dito ayak langan San Fernando tatang. Urek at adalita ti kurso nga alaek. Kaya mo nakramawa tam ti amin anak ko hamag. Nakalunay ti magastos no di bagyo. Wino daguban pa iti pagadalam. Untang. Pudno tultulungan nak ni Manong dyan. Ngam adamot bukod na abiyag. Awan na. Alakat sa atam ko mati panagadal mo. Untatang, saan kaya matanagan? Dakkel ti kaasi ti apo kada tayo. Wan, kasta ti kayat ko. San mo aliblibatan ti Diyos sa pagyamanan? Untatang, no talaga anay tuding ang makalpasak. Mapasamak na ita, nang runa no pagayatan na.
Oh, si kamat gayam ron, iho. Naimbag nga oras nyo, nana. Nay, nakainom kan samat barok. Ah? Ay, basit lang, nana. Aya, kasta gayam ti basit para ken ka. Kas kabat la day tay galunggong dua nga aldawon ang mga display di cintaan day talakap. Anya? Madlaw kada kita matam, nalaos ti bartek mo. Hala, sana day ta ti pagsaritaan ta. Amangan no makaisawa kak pa iti pakasairam. Nana? Anya ka dit gagaram. Nana. Pasyarak ko maninida. Isugayam ti gagaram. Ay na barok. Napandaken ema ay jeswilaan. Dagpraktis ta kano para ti graduation program. Kasta ka di, nana. Sana baling arudan. Surotak langan ijay. Nga maguray ka man. Nga day jay, nana. Nasa ukanyak ni Nida. Pinaay na kan sabot nan. Lukas ta karon. Sarde nga mo di anak ko. Kan may sa agadal pa ay. Diyak kaya ta makinubnubyo. Kabayatan ti panagadal na. Maawatam ti kayat ko asawan. Baro. Apay nga rod pinalubusan nyo. Nagayan ayat da kininida kinimar. Saan ko nga mo nga gaya na yat nagayaman? Pilpilin nyo mati paboran nyo. Makapasuron kayo? Unfair kayo? Dita kayo manlangan? Nagbastusan. Pimanawlatan. Kaslawan anyaman na mutan ti panang paano na kanyak. Ay nagawan a respeto nan. Agam anyat mapaspasamak. Ay, jak lakit di kaya at akas jak lasit ti tao ti pagsagmakan di anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya, nalpasan ti practice yaw. Nagkita kayo di bastos a lalaki. Sino ti pagpagayo, mama? Jay bastos, nga gararam kan ka. Ni kadiron? Imay ka di ditoy? Wan, nagapo ditoy. Sarong karan nakakano. Nga may imbaga nga da practice show para iti graduation. Anya ti naramid na. Anya pa'y. Imbaga kun ko na, sardengan na kan. Tasaan ko akayat ang makinubyo ka kun ko na. Nga mamom, ti imbaga na. Mama? Unfair ka no. Ti panangibagak nga ubing kapay. Adyak kayat ang makinubyo ka. Jak magustuhan da diyang impagana. Anya timbagana? Dayjay garod. Saan ka na husto ter aramidak apanang palubos ka na kayo kan mar anagayan ayat. Idinto nga iso kat laplapdak. Binabalaw na kit din. Sagdaydaya mo duman ang talikod kanyak kakaslawan anyaman na. Kaslakla aso pinanawan na latan. Nagkalasan? Apay. Anyat mapaspasama ka. Jaki palubos na iso ti pagsagma ka. Saan na nga da kayo, mama? Uray siya. Ay, never nga agsagma ka kitikas kan kwa na. Isungarod animal, tinaklon ko. Nga uray na kurapay da nga dayo ngam iti dayje aron. Tabastos mat, parumpado. Bastusan talaga dayje at tao. Awan babay na. Sino karon ti babae nga tatakon ken kwa na iti kasya kababalin na. Husto ka, friend. Pagpangas na launay ti kinabak nang ti pamilyana. Nasa umon. Iso anak ko na nga uray saan na nga ipas na ti panagadal na tabak nang da. Maibus ti kinabak nang. Nang runa no saan anasaya at ti management data kinabak nang. Ay, agpay so timbagam, Emma. Nukas dyan na laang. Talagang awan masakbayan na. Ket kakaasila ang timakiayan ayat ken kuana, no bilang adda aglawan ken kuana. Adda nga adda, friend.
Nang runa ka dagiti kwarta laang mat ti almananda ken kuana. Sa bagay, adda lang nga adda dagiti kakasta a babae. Pangas at talaga na dya tao. Kasta una luksaw ni mama ken kuana. Asino kumamat ti sana maluksaw iti kasyang aramid. At adalakat nga rod adipulusan kahit ni mama daychay. Nga uray pumasyar lang iji balay. Sana bale? Saan na kanton amariribok pa inot na kayo ni Manila? Dahil ti may sarason ni mama. Akayat na ti maitransfer iji branch da ijay. Tapno maya dayo akiti daychay a bastos. Saan lang nga iso? Uri siya. Ha? Maya dayo akmat kan ka. Saan abale? Tama kapag ginawag ta. Ngam sa bali laeng no makapagkinita tayo ti personal. Nasakit ka di tinakam mo. Saan? Ngam mabati ak nagmaymaysakan malmalday. Agan anos ta kuma, Mar. Taparamat lang iti masakbayan ta ti rason. Nga umadayuak. Ngam awan nga tati. Tiyan niya. Awan, lipatan mo na dyan. Mar, Basta, laglagi pa. Nga urean niya nagti mapasamak iti nagbaatan ta bayat ti panaging nadayo ta. Din tumarasaak ti panagayat ko ken ka. Oh, sikabat gaya, Mar. May mag-orasyon na na. Lasumrat ka. Nagyamanak na na. Agtugo ka, Barok. Nagyamanak mo na. Amok, aninida ti gagaram ngam ladingitak ngay baga taawan. Ha? Dinagas ni Emma agayim na. Napanday jay mall. Gumatang da kano iti usaranda abado da itong graduation. Jay man parutapan na iti tuga. Saan na naibagbaga kanya ka? Ay, kastaya. No kasta. Urayi mo na Barok. Kat bayat ti mananguray bukan ko na. Kaya't ka man nakasarsarita. Sige na na. Anya ka dida dyan? Talaga ka di. Ngayayatam di anak ko. Wala na. Saan kayo kumangagdwa-dwa? Oh, agyaman na, no kasta. Mamati akmat kintigan ka, Barok. Adalang kayat ko. Panaknakan. Kayat ko panaknakam, ti ibagbagam panagayat mo kan ko na. Anya day tanana? Agpada kayo nga ubing pahay. Mangrugrugi kay pailaang agpangato kadagiti adalyo. Ha? Ita, adda kidawakan ka, Barok. Anya day tanana? Mabalin ka di nga ag-cool off kayo pailaang. Taipas na kyo ti panagadalyo. Nana? Di ka agdanag. Saan kumatalapdan ti relasyon nyo? Kan ba isa? No, talaga na ituding kayo iti tunggal maysa. Da kayon tulat ta. Anya tinabasama ka nagtalangam tinakadiliday launay. Kinasarita nak ni Nana Magdalena, tatang. Mapay, anya timbaga na. May papanit ti relasyon mi kaninida. Anya, hapay ka no. Subringan na ti relasyon nyo. Saan matkat di? Ngam na mabalin kat agadal kami kanupay. Ipamaysami pa lang ti panagadal mi. Kat no bilang tamalpas kami, kat da kami to talaga ti agkagasat. Da kami latta. Adamot gadi kalindagan na. Taura siya, kasta kumamati bagak. San mo ngay nagrag pinday tabanag, tasan mo't namalanbos. Tatang, Para mo't lang iti masakbayan nyo na ita. ngam kasladyak ka ba alam ti maya dayo? Kan awan na pulos komunikasyon mi kanida. No kayat mo ang maragpat ti arapaap mo. Nasken ngay pamaisampay laang. Tasan na malabas ko nakmanan na tabanag ngayon kay ragragpin. Tatang, Wan inspirasyon no maminsan. Ngam kasanon no mailawan kayo. Ngam
Sa bagay, agin na dayo kay Madrid eh. Huwag ta. Oh, Iso akayat ni Nana Magdalena. Mamimpinsan nga awan komunikasyon mi ngagpapan cellphone. lahat na kan kaday tanak ko. Hanggang adang arod maaramidan yung kanida. No isot kayat ni Magdalena. Adang ata. Unita, jak supringan, wano tubngaran ti ayan ayat yo. Da kayo lata ah. Basta, saan kayo ang agwin naswas nga oregin na tayo kayo? Mama, Dahil talaang tamamimpinsan, maputad ti komunikasyon nyo adwa. Laglagi pa, iha. Aramidak ti amin akabaulak amang ipaay para itinaranyag ang masakbayan. Dahito iti kayat ko mapasama para kada kayo. Mama, Sanod kata para kanyak na ito eh. Iso ngay naramid ko ba'y amin nakabaulak ngayon sa gana dahil tama sakbayan. Kumakit maawat ang mat, kan saan ko mga agsakit tinakam mo kanyak. Nakasarita ko ni Mar. Kat ko na agsarita kayo, sakbay ngagluwas tangag pa Manila. uwan mama. Itod ko ti amin nagundaway yung agsarita doa. Nga agpinakada. Nga, jak kayat ti kalukwan. Maawata mo ti kayat ko asawan, nida. Kasta ti kayat ti mama, friend. Good. Anya nga rin ti pangatang mo. Kayat ko ti makadal. Kan saan ko kayat niya sakit tinakam ni mama. Taamok nga doon ti sakripisyo na para kanya. Kayat na asawan. Umanugot ka iti kayat na. Zero communication kayo kan Mar. Wan Emma. Anya mati ko na ni Mar. Saan kami pa nagsarita? Kasta ka di? Amok amaawatan na. No talaga ngay ayatan na. Masapo na maawatan na. Huwag matkit di ah. Uray kat saan mat asopringan ni mama. Kunana, inton makaturpos kami. No talaga ana ituding ada kami. Ta kami lagta. Pulos adin ko sumupring iti plano mi. Ta nakasagana kaming tumatan. Emma, talaga ka di asaan mo nga amo no sa dino ti pagkadala ni Nida? Ala, tapno din nakguraan Ron. Ibaga, ngam saan mo kuman ariribukan pa itigayim ko. Wen, promise. Ijay Manila. Kasta ka di? Wan. Ngamin, may yakar ijay ni Tita Magdalena. Iso nga, ang naagdan ijay. Kat ti balay da ngay dito eh. Balay talata ah. Adamot ni Antina ang mabati kan mga iwan. Kasta ka di? Katsi ka, anyamat ti plano. Talaga ka di, asaan kan nga agadal? Makitan to. Numalpas ti graduation. Kasta ka di? Saan ko nga minamalipatan ti imbaga dagiti naganak kanyak? Anya dayta? Agpili ak kano. Agtuloy ak nga agadal. Wenno awan tawidak nga uray piso. Anya? Wen, iso adayta ti pampanunutak. Man, aglos kamin ken mamaintong bigat nga pa Manila. Iso nga pinalubusan na nga agpakadakan ka. Agkita tanto pa'y nga ta. Apay kit tinasahan. Apay, di na ka di maurayan. Sana iti dahi ta. Upat atawan naman nun nasursurok pa'y sa atang turpos iti adalan ta akurso. Anya ko ma. Iti las ulay ta apanawan. Ano ti saan ta anam naman na mapasamak. Nang rona ket agin na dayo ta. Kan awan komunikasyon ta. Dito'y ama subok ti kinapudno ta iti tunggal may samar. Wan, pudno na rikat. Naskan nga agbalintaan na tibkar. Sige. Kat ikarikan ka. Manuman akal gaw ti aglabas.
At tuyak nga agururay kan ka. Agpailaan kan ka. Tuy din tumarsaak nga ayat manipod iti kaunggak. Kasta agmatmar. Ikarik. Si kakat si kanto lang tin nakayatan. Umunakan maudi nga ayat ko. Sweetheart, Mar, I love you so much. I love you too, sweetheart. Kasano parts? Pista ko man. Ron, Total, agpada tamot ana panawan. awan parikot kanyak. Si kalangot sana nakaawat. Wan nga rod. Ngam, naimbagking ka. Tagayan ayat kayo kinida. Idin to tasyak. Kit binastad nak. Talaga kasta. Ngamin, saan mo tamabalin nga ayatin na tadwa? Gusto ka. Kit, nagasgasat ka, Mar. Mabalin na kasta. Ngam saan kong amo, no niya ti mapasamak iti relasyon mi. Iti lasod ti upat atawan na panagin na dayo mi. Mapukawan ka kadi itinamnama. Saan mat ket di? Ngam iti dahi ta akaunay ti panawan. Saan tayo nga amo nag iti paspasamak? Ket dahi ta ti pagamkak. Ay ayatek ni Nida. Ket saan ko amaaklon no isot mapukaw iti biyag ko. Talaga nga na-inlove ka kinida, ha? Pards, Wanron, nagasat launay. Tanapudno kang agayat. Ken, nagasat ka matuna kin kwa na. pudno reta. Amok alam na kaunay. Ken, awan makunam kinida. Beauty and brain. At dapay makuna akabaulanda iti biyag. Pudno nga awan makunak. Yan mariknak tinapudno apa nagayat na kanyak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ano pa siguro ibangkag nakong. Imbarikas na tayo nakakaloban na bunang itay. Iso aya. Ay, surutek man nga ro di jay. Kahit mapan ka. At da ngamin ibagakkan kwa na. Malaman ta bareng mapunas ti sansanuong na. Anyakat ta sa noongan. Ay, wan basang. Sipod nagpamanila, danida, dayjay. Nakasipsip nga tirubanan. Awan pa'y iisubanan. Kasta ka di. Ala, surutek man nga ro dangkan. Nailakit din da jay at tao. Talaga alam na launay ni Nida. Aywan, mawatak mat ka direct na ni Mar. May kawa iti adayo ni Nida. Katidakas na, ginumpod ni Auntie Magdalena ti komunikasyon da. Sikamat kaya, Mema. Kasano nga mo nga daak di ti kalkalapaw mi? Dinamag ko kan Uncle Kaloy. Ibaga na nga daka ka nun ditoy. Ta iwagsak mo ti sansanuong mo. Anya? Unayin tasan sa noong. Isumot ti kunana. Nakasta, di magas kagaya mi balay. Wan, boring ngamin ije balay. Isuan na lagip ka. Agpada tagaya. Naimbag nito ita na ulimak kan presko ti poloy na. Kat, naglaing kagaya makumanta. Nangag ko ngagdaydayang ka itay. Paspasurutam sa ti kantay iti cellphone mo. Ha? Anya day ka akanta? Inagdag mo mutin. Kwa, namimiss kita at Tagalog song. Ay, timsong yu kanita? Saan mat kat di? Mayan natop lang iti panagmaymay sa akin na panawan. Ano yan? Wala, umay ka. Agtugaw ka dito eh. Ay, saan ka di nga tagitaram? Anda, ngam nabati iti pala eh. Mabalin nga isuro ng gitara, Mar. Una, hapay ki dinasaan. Agpaiso? Ngam, masapol tumot ako mantaka. Una, day talaga yan.
Inton maminsan. Ala, umay ka. Mapantay tinagmulaan ni tatang iti papaya. Kumita tayo tinaloom, wano darangidangan. Amangan nung agungot ni Uncle Kaloy. Saan? Umay ka. Makapadukot at talaga ti kastoy. Narigat kayang ti mapanawan. Manungal daw minken ni Mama dito syudad di Manila. Boring. Sana ka makaliwaksay. Nagdagaang pay. Sana kas iti probinsya. Napudot niya paiso. Ngam presko ti angin na lang abam. Dito'y no kayat mo ti agaliwaksay. Ijilaang mul. Kumusta nga tamatan ni Mara? Awag at tuman gayam ni Emma. Isulang ti mabalin kong hawagan. Agdamagak maipapan kan Mara. Manungal daw milang dito yung mailiwak una yan iti love ko. Kabaulak nga tangay turan da ito yarik na. Nagsugat iti naloong apapaya. Nagsamit. Wala, tanaloom iti mismo apoon na. Uwan nga ron. Nagmayat ti adamula na. Tano adda naloom kat kayat mo timangan. Adda si dadaan. Saanan anas kan amapan ka ijay tiyandaan. Pudno rita. Adaman madamag ko. Manipod nagpa-Manila Danida. Saan kayo na nagsasarita? Saan na? Saan ko na makontak ti sigod a number na? Kasta ka di? Amok abilin ni mama na. Pimpiman ka mat. Magrigat. Ngam, anya nga ron? Ano sana? Di mabayag adi kay agkita. Nang runa no, saandan nga agsubliwin no, agbakasyon man laang. Tsaka mo. Tsak naman nakasto ti papasama ka na kami. Talaga akasta. Ngam no kalpasan na gito'y apan nubok, katda kayo at talaga tinay kari, awan makatubngar. Puno matkit di. Kat no bilang, mabalin mo matlat at sumapol iti sa bali? Saan kong itong aramidon na ita, Emma? Ngamin, kasilpo ti angis ko ni Nida. Nagkasat ni Nida? Iso ti umuna ken maudi nga ayat ko. Sinurot na kagaya mo na Emma, hindi kalkalapaw yi bangkag. Uwan tata. Manak. Sa nagabot na biyangak ti pakasiknan ti pusom. Tang? Saan ka di makatawalan ng awan na pulos ti damag mo kanida? Uwan tata. Saan ko nga mo ti cellphone number na? Nagsukat iti SIM card na. Kasta ka di. Uwan. Taday tati kayat ni mama na. Di man pinsan na maputag ti komunikasyon mi. Ay, talaga. Ngimpay-pay suna. Uwan tata. Oray mang kumusta na kumamat? Oray na Emma, di na inawawagan. Amok nga inawag da. Ngam sana kayat ni Emma nga itid kanyak ti cellphone number ni Nida. Binilin na nga taa. Kasta ti amok tata. Isungawan maramitak. Ken na ko na ni Emma, nabayag ka nun. Namnaminsan ka no lang ay mawag iti. Ayo na yan. Awan tata. Nasakit mo tinakam na, tagaslawa na pulos nagkaduan da. Niya ka nun. Unay lakid di mo taninida. Inramraman na pa yan, tigayam na. Isa kaslapat check ti amin. Nga, Tinasaw kanyak na minsan ni Ron. ano dahil ta? Inya dayo lakit ni Nana Magdalena ni Nida kanyak. Tadi na kayat asyak ti makaasawa iti anak na. Tamay saak lang anak urapay. Ay, anak ko. Uwan tata. Kat ti pagsakitan tinakam ko na maminsan. Ayan tay karin ni Nida. Nga uray anyat mapasamak. Kat siyak tulat tati ay ayatin na. Apay adi na inlaban na ita. Awan nga tamo ti maramidan na at naturay ti inana.
Siguro Ngalasan ka na mapukawan ni tinamnama anak ko. Kasi tinakunak ba ti tinaminsan. No talaga ada kayo tinay ka di titunggal maysa. Agtugmok to tidalan nyo. At da kayo matlaang. Saan ko nga mo, tata? Tika di kinakurapay tayo tiga po na. Amapukaw ko ti damo kan maudi nga ayat ko. Ay maranak. Lading itag unay no kasilang kanmo ti biyag tayo. Saan kayo kagura, tata? Nagrukop matan ni Nida no bilang. Dinalakit din inlaban ti ayan ayat mi. Nyati amom. No naturay launay tinan na. Katawan na ramidan na. Tata, Ipasnek mo kid ti panagadal mo. Daytan do ti armas mo amang saranget kadagitad adupay apan nubok iti biyag mo. naibaglakit din. Tapi nagtuloy da kamot lang nga nagadalema. Tinulungan nagtikadsat ko nga daijay Hong Kong. Mayat Iso nga, ipasnag ko ti agadal tapno saan amasayang ti sakripisyo na. gusto ka. Tabarang makastrikak tumat amang isuro. Talagang intuloy mo ti education na kurso nga. Wan, isot kalakaan nga ilupas. Ngam, at the board exam na. Sana bala na, barang maipasak tumat. Sa bagay, amok mat na nasaririt ka. Ta saan ka matapaudi idi high school tayo pa. Tada kalat tayo ti top 10. Iso nga rod amasayangan ni manang ko no sa anak ang makapagtuloy. Wan mat Naimbagkan ka. Ta-consistent ti scholarship mo. Wan, isa basit lang tingastusat. Wan kaya. Talaga ka di nga awanan kontakkan ka ni Nida. Awanan. Saan ko pa yan amaawagan itinambar nga inaramat na idi anangawag kanya. Unay matan. Naming pinsanan na ng lipat. Anya nga ron, nakurapay talaang. Siguro, pasig ababak nangan ti gagayim na idjay. Mapukpukawan ako ni tinamnama ngagkita kami pa. Anya? Wanay ma. Be positive, Mar. Nunay kari, ada kayo ti para iti tunggal maysa, da kayon tulata. Siguro Awan gayam, nakita ka nagbakasyon ni Ron. Nagtuloy matlagayam anagadal, kat itjay pa'y Manila. Unsa. Isumat ti ko na kanya kidi. Awan nga tati komunikasyon da kanida. Anya? Adda mabalinda. Kat amangan no isumat ti kayat ni Auntie Magdalena ang makaasawa kanida. Ha? Uy, saan ka nga agliday itiimbagak Nalawa ti Manila. Anyamot din aswerte ni Ron no agkita da idjay kanida. Nagrigat lakit di matan tinumugan. At ka nung amin emergency staff meeting ni mamakat tinak masukon. Sungaktak siya kanulangan. Sobramat nga ron ti traffic. Nida, come on. Oh? Ron? Ala, si kakadilag pa iso? What a coincidence, Nida. Alan, umay kan. Itulnog kan. Ang mga norabinto na makaawit ka. Come on. Saan ka ngagdanag? Saan ka ripen? Magkaamuditan. Come on. Itulod ka na di pag naadan nyo. Mabalin ka dito ag-request, Nida. If you don't mind. Anya data? Dumagas ta pa'y nga agmerienda. Nasapa pa'y mat. Ken mabalin mo mat nga ta nga awagan ni mama. Amalado ka basit. Thank you, Aaron. Mabalin ka di. Inton maminsanan. Ado nga mintinaskan nga ramidat. Short exams minton bigat. Okay. No problem. But
Promise. By next time, ha? Sure. Don't worry. Agasong man la. Padata pa'y gayam. Iti universidad apagad adalan. Kahit mo asawan, naka-enroll kay Jai? Wan. Nagtransfer ak. Sa bali nga universidad, tinagadalak iti nalikod a semestre. Okay. Nasaya atin tuloy mo tinagadal. Wan nida. Ngamin, awan pagbanagan ti biyag ko. Nagbalbalugak latan. Husto ka. Kan, adda balag kanyak dagiti dadakkel ko. Ano sa anak nga agadal, awan ti matawid ko nga uray sinti mo. Aya? Iso ang masapol nga agadalak. Saan ko akayat, ngagbanagag ang nakakaasi. Isumat. Ala, nasaya at nagpanunot ka. Wan, kat, mabalin ka di po masyarak to, iti pagnanaadan nyo. Sorry ha, Ron. Stricto unay ni Mama. Oh, sige. Sana bali. Agkita tantulangan iti universidad. Anyan ang naggasat na ito yung aldaw para kanyak. Pulos adyak namnamaan. Nagkita kami kinida. Kasla na igagara. Kasla na riing tiriknak kinkwana. Ad-adda apim mintas. Kumusta da nga tan kinmar? Pudno nga ta? Anaming pinsan anaputad ti communication da. No kasta tinapasamak. Adda nga rod gundaway ko. Amang ituloy iti panagrayok kinkwana. Kat saan mat nga tan akas idi? Ti kinadayo tirik nana. Tanagsingsing putak matan. Sino jay nang itulod ka ni dabalasan ko? Ni Ron, auntie. Tay may sa ka dagiti nagaram ka jay probinsya? Wan, auntie. Agad-adal mat gaya iti universidad apagad adalak. Kasta ka day. Gaputa na riga tilumugan tapasig anak no agraman taksi. Tadinak masukon ni Mama. Iso nakilugan aklatan iti kotse ni Ron. Isumat lagayam adadanag ko itay. Ne, apay mat. Kabisadok ti ukali ni Ron. Inturturod kon. Jak padpadlaw kan ko ana. Ay kat, aganad ka anak. Di tay lamo no, anya ti adda iti panunot na. Nang runa kat pinaay mo iti high school kayaw.